Por causa que esperanza y el doble número de mga pasahero quien volver na syudad por causa ng observasyon del UNDAS, ya dobla también seguridad na aeropuerto lokal, aumento el assistance desk ya establece para asistir con mga pasahero. Semejantes también aquí na terminal del Pantalan, onde observando el doblaw número de mga pasahero ta volver para na mga cercano syudad y probinsya. Cargando con mga flores que el llevar na cementerio, apuraw mayoría del mga pasahero haber evita atrasan na viaje. Por ejemplo, el familia de Jane, quien temprano pa lang, takiya na Pantalan haber hindi atrasa el bolbida na di ila lugar. Oo, galing kami di Polog. Di Polog? Tapos anong oras daw yung biyahe niya, ma'am? 4 p.m. pa daw. Según con Police Chief Inspector Manuel Fabon Iho, 15 personajes del Maritime Police el llaman deploy na Pantalan para asegurar que no hay contrabando o armas el que puede pasar. Na ayuda del X-ray machine y sniffing dog del Philippine Coast Guard, mas pronto según el inspeksyon na mga bagahe del pasahero. Na assessment del grupo, negatibo y no hay cosa ilegal el que yakuhita karga mga pasahero. So one of the main functions of our office is to check all those baggages which is illegal. Those illegal, we are going to hold that and we see to it that those items are illegal. So and then we are going to file cases against them. May mga na-confiscate po tayo, sir? As of now, negative naman, peaceful ngayon, UNDAS 2016. Pero for the meantime, we are going to check those one. Not only this UNDAS 2016, but this is our daily activities. This checking of baggage or those departing passenger to those island. Fuera con este visible también na Pantalan el personal del Maritime Industry Authority quien ta conduci inspeksyon na mga passenger vessel. Ta asegura el personal que no hay quien man overloading de pasahero in a buen condition el barco y de este crew antes viaja. There was no untoward incident. In a sense, there was no overloading of passengers. Passengers are deemed to carry within the limit of their capacity. Aviso del otoridad con mga pasahero amo para anda na Pantalan temprano, aber evita atrasan na viaje. Asegura ibisya embonamente con dila mga karga, aber evita que perde este. Semejantes también aviso el Costa Estatal el Civil Aviation Authority of the Philippines con mga pasahero. Esperanza es según que el aumenta número de mga pasahero de Pantalan y aeropuerto, siguiendo el principio del passenger season. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.